membrane baka khan cell membrane tota khan covering dang double protection atante khang atang khan covering dang an neya chu cell wall ati plant cell ko chu plant cell ko an nei cell wall bacteria ho chuan cell wall an neya ma se nucleus an nei la DNA te om na kha an DNA khang chi om na nucleus kha an nei ve lo bacteria chuan cell wall an neya ma se nucleus an nei la so some bacteria are autotrophs om sia chu an mani cho an siam the an raw materials an bul mai raw materials environment achang kha an mani kha an la khoma mani cho an siam the den chu ma se mostly bacteria tlang hui ho chu heterotrophs om sia chu to siam sa an ring autotrophs so ina cho an siam sa kha an ring so bacteria how to shape shang in kan hua there are different shapes rod shape te spiral te ankira achen chu an mu ma spherical te achen chu coma shape te the dom shape shang in the dom te so example lang sa da ni kuma chang kan zir to chu rhizobium kha rhizobium chu khoi ang nge om ching an ti chuan soil la khan for photosynthesis sa te khan ni kuma kan zir to kha photosynthesis sa khan plants khan carbohydrates siama chuan carbohydrates photosynthesis carbohydrates siam ba ka khan tro food siam ba han protein se fats se kha siam le ngai ta chuan khang siam nang khan carbohydrates ba ka khan siam nang khan carbon te hydrogen te oxygen te ma mo te carbohydrates siam nang khan chuan ma se protein te fats siam tu khan kha ba ka khan nitrogen na ma mo nitrogen na ma mo chuan kha nitrogen to khui chi kan ne yang te chuan he kam bo ra kam bu la chang khan air la chang khan kam bo ra 70% hi nitrogen nitrogen nia chuan ma se kan bo ro ka 70% lai nitrogen tho ma se khang nitrogen tho ka plants khan cho siam nang khan protein te fats siam nang khan an mang thei ma lo an mang thei ma lo unusable form oma chuan plants na man dong khan usable form convert nga ya convert nga ya chuan usable form convert to khan microorganisms chikhat bacteria chikhat rhizobium khan kuya khang rhizobium ho khan leya nitrogen ho kha usable form alo convert ta chuan convert usable form nitrogen convert hu kha water nen kha plant roots khan hip chho chin kha khada chang kha tikhan protein je siam nan ka amamo nitrogen kha tikhan alo nei chin plants kha chuan khami rhizobium kan ti kha lo convert tu kha usable form man thei tu ra lo convert tu kha rhizobium bacteria chu bacteria chuan example panina chuan E. coli Escherichia coli an tia chuan chu khoi ange om kan ni chuan heta kan gat kan ri la te an puma te thanga khan an oma enga tangen om kan ni chuan bacteria thamin ni chu enga tangen om kan ni chuan kan digestion ate lo kuya kan thi le digestion ate khan lo kuya tin kan real kha alo ti sel nang khan khang kha bacteria khan lo present chi ni chu chuan next a chuan streptococcus a pathum na chu streptococcus 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 oma chuan basis E. coli te kan soi ka rhizobium te E. coli te kan soi chu kan la chong kai vek ti ro chong kai nan le vek E. coli te pho digestion na heta kan real an pui kan ti kha kan real la kha kan real sel la ta te kha ti ro chong kai ta basis streptococcus ve thum chu dan ke mani ta chu enemy ni chu pho kan ti ka enemy nia pneumonia kan ti te tin pem te kan lo ne ya ti ro apui lok thei lawa alo pu na ti ro khang khan infection te lo oma khang ka streptococcus bacteria ina attention ni streptococcus chuan bacteria disease bacteria disease khen be the ya achen chu an chang kai ke mani ta an chang kai e be ma achen chu kan enemy kan
đầm nần in khen tu te ni ta chuan khang typhoid kan ti te tro tuberculosis TB kan ti te kan che chok tro khang ho kha cholera te khang ho kha bacteria in na khem be bacteria bang alo kan shitlang te khang kha chu shitlang kan ti te common cold kan ti te kha chu virus in na khen da bacteria ni la bacteria ni la thil kan cho thil ei tur radio to kan da te kan kan thum te ana chin kha food poisoning kan ne te kha bacteria te na khlem chi chuan number 2 chuan fungi ho chuan cell wall le nucleus an nei cell wall le nucleus an nei cell wall an nei nucleus an nei boka but no chloroplast chloroplast CHLOROPLAS but no chloroplast so chloroplast chloroplast ho chu chlorophyll in store la chlorophyll chu green plants ho ina nei chin ka leaves te plants ho shing tu ka green color pe tu color ka pigment ka green pigment ka chlorophyll ania tro chu chlorophyll chu chloroplast ma cell chu ma ka chuan khami green color pai tu ka ane ve lo wangin fungi kan ti te ho chu white color then deu ten nom chi for fungi example common deu chu mushroom kan e chin te ka khang kha fungi ve so mushroom ti lo zong fungi dang chu they are microscopic midlong kan hu thela midlong kan hu thela example fungi example chu number 1 rhizopus rhizopus bread mold chang thop muat kha tim muat tu chang thop tim muat tu kha chang thop muat in ten a shing ngolin kan hu chin ti ro chang thop muat kha shing in ro ta kha tam deu za chuang te an lo om khom khan ti khan green color ang deu te ti ro deu te off white deu lang pang ten an lo lang chin ta kha rhizopus tam to om khomina khan an om khom kha ti khan meeting kan hu thei ma se ama amal kha chau rhizopus pakhat cha kha zula shang don ta ila kan thei lawang achan chu midlong in kha an pakhat te khang kan su hu thei law midlong pakhat te ha kan hu thei law chuan the example number 2 chuan yeast chang thop siam don ten ro chang thop siam don ten kan mo chi yeast chu doi dim kan ti ka bakeries te oma shang tiro is oma chang thop kan siam don na heta chang thop ti rice tu tur achunga bubble siama chang thop ti thop tu tur khan yeast ka kan mo china khang kha they are all fungi kan ve kan ni chuan penicillium alem kan hu tiro page 18 na khana lemo om kha penicillium tiro malde te structure ni ka kha lem kha chuan penicillium ho chuan kan food kan thil kan so te kha antisechin kan ei tu te khan lo ti sechin chuan kan ei fu bal chuan kan taksatan apoi thei dam lo na kha thlen thei penicillium chu then penicillium lem bul chiami aspergillus ken pulem aspergillus ka impoem mu vectero kha tanga chu heta bu radio to kanda kan bu fai radio to kanda ante kha lo om chi so machine kan eitel han apoi lu tu lo na te them bak lo aspergillus ka chu machine kan han apoi lo ma se penicillium me ro chu machine kan thil ei tu ra ta khan lo om chuan na then te kan taksata na harmful ti na ni chu aspergillus ve ka chu kan thil ei tu kan bu fai ya te khan lo om ta se kan bu fai da chata te khan lo om ta se taksata na apoi lu tu lo man ei po kha na then lem lo ni chu. Then the third group, protozoa. Protozoa chuan cell wall an nei lo bacteria te fungi te kan ti ha chuan cell wall an nei kan ti ha tro cell membrane zo khan covering dang tu tuam le tu khan oma cell wall kan ti kha ho kha protozoa chuan an nei lo cell wall chuan cell wall an nei lo ba ka chloroplast an nei lo bok
chloroplast an nei lo chlorophyll na kha but they have nucleus an nei ve thu nucleus an nei ve thu ni example la chuan amoeba alem kai muem figure 2.3 page 18 thawa khan amoeba kha pher de on pa definite shape an nei lo du shape in an om te amoeba kha po kha midlong in kan mu thei lo midlong in kan mu thei lo microscope no ya tu yan om chi tu yan om then plasmodium thosi malaria malaria can to plasmodium na shika kha protozoa ni chu malaria can to beran na shik plasmodium kha protozoa khang plasmodium kha thosi hoin an pudara chuan khang an pudar kha mishing an se kha mishing chunga an vai inject an thullu ta kha malaria te thlen chin malaria kan ti khan malaria thlen tu ber chu thosi kan ilawin plasmodium a thosi kha chu pupal tu ni me kha protozoa vet chuan apathumna euglena euglena chuan fungi te bacteria te angbokin protozoa chen sa khan disease na thlem vele theya dysentery kan ti te malaria kan ti ho khang ho kan na thlem the dysentery dyscenter1 dysentery. Then fourth major group apalina chuan group lina chuan algae pate kan ti ho kha pate kan ti ho chu kang kuin an sing ti ro pate sing lo im hu te kang kuin an sing ti ro tui chu ma te ti ro heta tui ko te pate te lo inform chi kan ste pate ti ro an lo sing hu ze ka ti an shin na chan chloroplast an nei wang chlorophyll an nei wang chuan plants reng chloroplast nei ho kha chlorophyll nei ho kha chia sang tu chloroplast ka ti le chlorophyll ka ti kha chlorophyll chu green color plants ho ke tu kha chuan chu chlorophyll chu khoila nge ob ni chuan cell chunga chloroplast cell chunga chloroplast chuan algae ho chuan pate ho chuan cell wall an nei chloroplast an nei bo cell wall le chloroplast an nei chuan atlang queen they are microscopic midlong kan mu thei lo tlang queen chuan they are autotrophs mani cho anin siam thei mani cho in siam thei example chlamydomonas te spirogyra te lem om vet kha then chapter 2 in channa kha han keu le lok deu page 17 kha page 17 kha microorganisms are classified into 4 major groups in whom these groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae kha in whom adumina in jabi kha kha lo mark ro lo underline ro khang microorganisms group li kan lo saita no bacteria te fungi te protozoa te algae te kan saita khang pa ka khan microorganism dang pakhat omta mase khang group li khang kan tel ve lo ni kan tel ve thei lo ni achan chu khang microorganisms kan ti ho ka chu living organisms ro thil nu ve kan ya so mase microorganisms jang thong mi ta kan mi lo kan hu thei lo kha pakhat om le na chu virus virus kan ti tula ya covid te la coronavirus se kha virus kan ti ka ngati nge kha types of microorganisms zinga khang major group zinga kan tel ve lo na chan kha kan so yang tu na before that page 17 lo underline masa ula page 17 khan viruses are also microscopic natina in underline na hoi cha kha imwem are microscopic but different from other microorganisms. Miss RP 2 minutes
They, however, reproduce only inside the cell of the host organisms, which may be a bacterium, plant, or animal. Oh, lâu underline đó. Chuan, align dot lea khan. Common elements like gold in when a next line na han. Baka lâu underline there. Atop ling ka. A next paragraph po ka underline do. Oh, kang kapoy mo. Yeah, hello, tong here. Next class akan sunso mang lo 11 ro class jam main ka zole don seria. Class is over. Bye bye. John, in low out vector, low out vector. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Merci. Merci. Tóc mày chưa?